आज बनैबा मटन तरकारी। वाओ केते स्वादिष्ट मटन तरकारी। आनिबा फास्ट मटन कंचा मटन तापर टी सोरिष तेल पकईदवा तापर टी चीनी पकईकी पियाज हरा टी पकईदवा तापर टी घंट 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 घाटी दवा घाटिला 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 ए घाटू न शीघ्र घाट 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 अरे घाटू न तापर टिके अदा रसुण पेस्ट पकईदवा तापर ताको टिके घंट 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 घाटी दवा तापर टिके टमाटो टे पकईदवा ହେଇଗଲା ଆଉ ତାପରେ ପୁଣି ତା ଘାଣ୍ଟିଦବା ଯେଉଁ ମସଲା ପାଣି ଥିଲା ତାକୁ ଟିକେ ଘାଣ୍ଟିଦବା ଘଣ୍ଟା ହେଲା ତାପରେ ତ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ପଇଲା ତାପରେ ଘଣ୍ଟା ହେଲା ତାପରେ ପୁଣି ଲୁଣ ପଇଲା ଲୁଣ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ତାପରେ ତାକୁ ଟିକେ ଘାଣ୍ଟିଦବା ଆରେ ଘାଣ୍ଟୁନ ଘାଣ୍ଟିଲା ଆଉ ତାପରେ ଟିକେ ତେଜପତ୍ର ପକେଇଦବା ବାସ୍ନା ଆସିବ ସବୁ ଶୁଖା ମସଲା ପକେଇଦବା ତାପରେ ଘାଣ୍ଟିଦବା ଉଫ୍।